کوئٹہ بے گواہی ظہیر بلوچ و ایدگاہ بے گواہی مردمانی بازیاب نہ کنگے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز و بے گواہی مردمانی کہل نیمگچا زہرشانی روانک کشک بیتا روانک منان چوکچا بنداد بیتا کوئٹہ پریس کلب دیما مچی دروشم بدل بیتا بلوچستان اسمبلی نشست پی بی چلپنچ کوئٹہ چا پیپلز پارٹی اسمبلی باز علی مدد جتگ انتخاب کلدم قرار دیگ بیتگ بلوچستان ہائی کورٹ جج عبداللہ بلوچ ہوا ٹریبیونل محفوظی فیصلہ اشکنائی تک علی مدد جتگ سوگ مندی پی جے یو آئی امیدوار محمد عثمان پرکانیہ چیلنج کتا الیکشن ٹریبیونل علی مدد جتگ نااہل قرار دیانا حلقہ 15 پولنگ اسٹیشن سرا واتر پولنگ کنے نگے فرمان داتا مروچی بلوچی زبان نامدار شان واجہ مبارک قاضی سال روز تارک ہو گئے قاضی صاحب 16 ستمبر 1956 پسنیہ ودی بیتا آئی کے جتائیں شاعری و غزلائیں سبا بلوچ چاگردہ وتی جتائیں پجار ایر کتا مروچی گی روچا مبارک قاضی تربتا بیران بیتک دمگا کلو کسارت کنگیتا ترکمنستان چین پاکستان اقتصادی راہداری ردا گوادر بندرگاہ دا رسائی حاصل کرنے کے اولی وسطی ایشیائی ملک جوڑ ہو گئے چشکے عنقریب ترکمنستان و پاکستانی درگاہ تاہم یک معاہدہ سرا دستخط کن پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک پاکستانی معیشت اہم حاصل کرد ادا کن گئے شرداد ترکمنستان و گوادر پورٹ شراکت داری بھوگی شپت ترکمنستان گوادر پورٹ دا رسائی بیتے بلوچستان چاپ تاج اشت کون سارس پختونخوا اسمگل کنگے کوشش بیسوب چوٹ کنک بیتا محکمہ موسمیات تبدیلی جنگلات و جنگلی حیات خیبر پختونخوا بلوچستان چا در قانونی وڑا کونج نسل سارس کے پی کے اسمگل کنگے کوشش بیسوب چوٹ کنک بیتا ربال کار ردا سکندر چیک پوسٹ زرباری وزیرستان سرا وائلڈ لائف اہلکارہ ابتاد اشت کون سارس قبضے ازورانہ قانونی کاروائی بنداد کتا صوبائی دارالحکومت کوئٹہ جتائے سبزی نہادہ یکرندی واتر گیشی بیتا بھنڈی یک سیری نہادہ سیک کلدار گیشی آئی پد نہاد 280 کلدار دا سر بیتا مٹر یک سیری نہادہ 100 کلدار گیشی پد 400 چشکے لسن 200 کلدار گیشی اگو 80 کلدار باب ہو گئے ایماز یک سیری نہاد 120 کلدار بگے 140 کلدار جیکو بادا پولیو ورکر اگو بدفالی خلاف زہرشانی رواں کشک بتا رواں کا محکمہ جان سلامتی ملازمہ ہوار محلو کے مسئلے کے ساتھ بہار زرتا زہرشانی کنو کا گشتہ کہ پولیو ورکرز وتی ذمہ واریاں جوانی وڑا پہلو کن ملیشیا آبیر آہنگو زوراکی کنک بھی جیکو بادا ورگی آپے تنگی خلاف جے یو آئی نیم گچا زہرشانی درشان کنک بیتا زہرشانی کنو کا گشتہ کہ محلو کا گستگی باز روچا آپ رسگنے ورگی آپے اسکیمی واسطہ مزنے کے ساتھ زر ایر کنک بیتا ملیشیا آبے آپے تنگی انٹر بینک امریکی ڈالر 200 ابتاد اشت کلدار دا پیسہ دا سر بیتا بے پارے بنداتا انٹر بینک ڈالر دا پیسہ ارزان بتک دومی نیمگا کاروباری ہفتگے اولی روچا پاکستان سٹاک ایکسچینج تیزی رجحانے آئی پد 100 انڈیکس 65 ابتاد 2 پوائنٹس گیشی اگو ابتاد 9,905 پوائنٹس دا سر بیتا ماہر موسمیات ردا آلکی روچا مونسون گوات سندہ داخل بوگے گمانی ماہر موسمیات گوشگین کہ خلیج بنگال گوات یک شدید کم دباؤ موجود ہے ڈیپ ڈپریشن سائیکلون جوڑ بہگچا پیسر یک مرحلہ آئیو گشتک 21 ستمبر دان سسٹم بھارتی گجرات اور راجستان سرا اثر مند بکا
وزیر بلدیات بلوچستان سرفراز چاکر ڈوم کی ویران بتر کہل ردا سرفراز چاکر ڈوم کی داروچی کے کراچی یک نادرہ جاہ زیر علاج بتر سردار سرفراز ڈوم کی پھیپڑا گردینی نادرائی آماچ بتا سرفراز چاکر ڈوم کیا وتی میتگا لہڑیا کلو کسارت کنک بھی سروزیر بلوچستان وزیر بلدیات سرفراز چاکر ڈوم کی بیرانی سرا دل پدرتی درشان کتا سرفراز بکی گشتہ کہ سرفراز چاکر ڈوم کی یک باز شر سیاست دانی و قبائلی مردمی بیتا سرفراز ڈوم کیا بلوچستانی سیاسی و قبائلی نظام مدام شر وڑاوتی کرد ادا کتا گنجائی خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشتک پاکستان IMF درائی ہدف سرجم کتگا پارلیمنٹ ہاؤس رسانگ درا کتران کنانا یہ گشتک کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ وتی طریقے ردا معاہدے منظوری دیے گئے $2 ارب فائنینسنگ واسطہ کمرشل بینک کا حوار کو مقصورک بھی زانک بھی IMF پروگرام ایگزیکٹو بورڈ چا منظوری پد ایدگا مالیاتی ادارہ چا فنڈنگ گیشی بھی مزن وزیر شہباز شریف پیٹرولیم مصنوعات نہادہ کمی منظوری داتا گنجائی وزارت خزانہ کے نیم گچا پیٹرولیم مصنوعات نہاد کمی جارانگ شنکن بیتا جارانگ کی ردا پیٹرول نو کے نہاد 249 کلدہ دا پیسہ یک لیٹر چشکے ڈیزل نو کے نہاد 249 کلدہ 69 پیسہ یک لیٹر مقرر ہے